Сайн байцгаана уу та бүхэний өдрийн мэндийг хүргэе. За Moo English буюу кино үзэг англи сурцгаая влогийн маань дараагийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараараа бид бүхэн болохоор бол Will Smith-ийн тоглож байсан Hitch гэдэг киног үзье. За ингээд гайхалтай Will Smith тоглосон. Хуучны болгоч сонирхолтой киноноос цөмрөө зөндөө олон сурцсан. За кино хэлээ. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Basic principles. No woman wakes up saying, God, I hope I don't get swept off my feet today. Now, she might say, this is a really bad time for me. Or something like, I just need some space. Or my personal favorite, I'm really into my career right now. You believe that? Neither does she. You know why? Because she's lying to you. That's why. You understand me? Lying. It's not a bad time for her. She doesn't need any space. And she may be into her career, but what she's really saying is, get away from me now. Or possibly, try harder, stupid. But which one is it? 60% of all human communication is nonverbal, body language. 30% is your tone. So that means that 90% of what you're saying ain't coming out of your mouth. Toby! Of course she's gonna lie to you. She's a nice person. She doesn't want to hurt your feelings. What else is she gonna say? She doesn't even know you. Yet. Luckily, the fact is that just like the rest of us, even a beautiful woman doesn't know what she wants until she sees it. And that's where I come in. My job is to open her eyes. Toby! Oh my God! Is this what you're looking for? Basic principles. No matter what, no matter when, no matter who, any man has a chance to sweep any woman off her feet. Just needs the right broom. You can get it if you really want. За ингээд энэ өрөөд цөмөр одоо ямар сонирхолтой өгсүүдийг хэлсэн бэ гэдгийг рүү харъя. За энэ бол үнэхээр бас гоё зүйлсийг зүйдээ агуулсан байгаа. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Basic principles. No woman wakes up saying, God, I hope I don't get swept off my feet today. За энэ ч болохоор сонирхолтой хэллэг хэрэгтэй гарч ийн тэ. За тэгэхээр болохоор basic principles гэж хэлж байна. Basic principles гэдэг нь болохоор үндсэн зарчим, суур зарчим гэсэн. Хамгийн суур зарчим. Basic principles. Basic principles. Ангатаа бол no woman wakes up saying гэж юм тэ. Ямар ч эмэгтэй хүн босоод тэгж хэлдэг өглөөс эрэхтэй. Одоо энэ ч бол өглөөс ирж байгаа үнийг харж байна шүү дээ. No woman wakes up saying, God, I hope I don't get swept. Юу гэж хэлдэг вэ гэхээр God, I hope I don't get swept off my feet today гэж хэлж байна тэ. Бурхан минь би өнөөдөр л ерөөдөө бол хин нэгэнд хөлөө хугалталд дурлахгүй юм шүү гэж хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр чи I hope гэж байгаа чи би найдаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. I don't get swept off my feet today. Swept off my feet гэдэг нь болохоор хин нэгэн хүнд унаж туслаад дурдлах гэсэн үг. Тэрийг болохоор swept off my feet гэж ерөөдөө хэлдэг. Өнөөдрийн хэллэг байна. Энэ болохоор бас маш их ашигладаг хэллэг байна шүү. Off my feet today. Now, she might say, this is a really bad time for me. Or something like, I just need some space. She might something like, I just need some space гэж хэлж байна те. I just need some space гэдэг нь болохоор юу гэсэн үг лээ. I just need to be alone гэсэн үг. I just need to be alone гэнэ надад нэг жоохон одоо би ганцаараа байх хэрэгтэй нэг судгаар хэлдэг. Тэрийг бол маш хэвдэг нэр. I just need some space надад зай өгөөч гэж хэлж байгаа гэсэн үг шүү. Or my personal favorite, I'm really into my career right now. Or my personal favorite гэдэг нь болохоор миний одоо хувийн дуртай зүйл. I'm really into my career right now.
I'm really into my career гэдэг нь болохоор би одоо үнэхээр карьертаа төлөрсөн байна гэсэн үг. Хэрвээ та ямар нэг юм I'm really into something гэвэл би энэ зүйл маш их төлөрсөн байна гэсэн утгатай үг шүү. Өөрөлдөх юм бол I'm focused on my career. I'm focused on одоо буюу би карьер дээр төлөрсөн гэдэг ялгаа авахгүй гэсэн үг. You believe that? Neither does she. You know why? Because she's lying to you. That's why. You believe that? Чи үнд итгэж байна уу? Гэж асуулаа. Тэгвэл neither does she. Neither does she гэдэг нь болохоор тийч бас үгүй гэж хариулж байгаа тийм. Тэгээ you know why? Чи яагаад гэдгийг мэдхүү? Because she's lying to you. She's lying to you. Яагаад тэгэхээр тэр бол чамд худлаа ярьж байна. That's why. Тийм. Тэгэл ингээл худлаа ярьж байна. Тийм учраас хэлж байна гэсэн утгатай. You understand me? Lying. It's not a bad time for her. She doesn't need any space. It's not a bad time for her. Тэгээ энэ бол түүний хувьд их тийм одоо тийм муу цаг үе биш. She doesn't need any space. Тэгэхээр бас ганцаараа байх ямар ч одоо тийм хэрэг байхгүй. Яг л тэнд худлаа ярьж байгаа. And she may be into her career, but what she's really saying is get away from me now. Or possibly try harder, stupid. She may be into her career гэдэг нь болохоор яг хөө тэр магадгүй карьерээ төлөрсөн байж магадгүй. Гэхдээ бол тэр одоо түүний хэлж байгаа гол санаа бол тэр болохоор get away from me now гэж хэлж байгаа. And she may be into her career, but what she's really saying is get away from me now. Or possibly try harder, stupid. Or possibly яг хөө магадгүй or possibly try harder, stupid. Илүү сайн оролдооч тэнийг нэг судалгаа гаргаж байгаа гэсэн. Тэр ийм санаа гаргаж байгаа гэж хэлж байна. But which one is it? 60% of all human communication is nonverbal, body language. 30% is your tone. За 60% of human communication is non-verbal гэж хэлж байна. Тэгэхээр нь болохоор одоо хүмүүсийн одоо communication харилцааны 60%, 60% нь болохоор non-verbal. Non-verbal гэдэг нь болохоор үг speaking-тэй холбоогүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл without speaking ямар нэг яриа байхгүй. Body language гэдэг хэллээ шүү дээ. Body language буюу одоо хэлний биеийн одоо яриа гэсэн утгатай гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл биеэр. So that means that 90% of what you're saying Ain't coming out of your mouth. За тэнгуүтэ 30% is your юу гэлээ шүү дээ, tone гэж үгтэй хэллээ шүү дээ. You're stupid. But which one is it? 60% of all human communication is nonverbal, body language. 30% is your tone. Tone гэдэг нь болохоор юу гэвэл таны одоо intonation гэсэн өөрөлдөх юм бол таны одоо хэлж байгаа одоо үгийн чи одоо тэр хоолойны өнгө гэсэн үг тийм. 60% нь болохоор таны болохоор тийм 60% of all human communication is non-verbal. Үсээ бол without speaking and 30% is actually tone таны дуу хоолой. So this means 90% of what you're saying is actually ain't coming out of your mouth гэж хэлж байна тийм. Ain't coming out of your mouth гэдэг үг зүйлээр ain't гэдэг үгийг нэг төрөнд тайлбарлая. Ain't гэдэг нь болохоор өөрөлдөх юм бол is not гэсэн үг. Өөрөлдөх юм бол is not to be үгслэн гэсэн үг. Энийг ярианы хэлэндээ болохоор ain't гэж хэлдэг. Ain't coming out of your mouth гэдэг нь чиний ямнаас болоод 90% гарч ирээгүй гэж. That means that 90% of what you're saying Ain't coming out of your mouth. Toby! Of course she's gonna lie to you. She's a nice person. She doesn't want to hurt your feelings. But Of course she's gonna lie to you. Of course. Ойлгомжтой тэр танд худлаа ярих болно. She's gonna. Тэгээд тийх болно гэдэг илүү баталгаатай хэлж байгаа гэсэн. She's gonna lie to you. She's a nice person. Тэр болохоор үнэхээр сайн хүн. She doesn't wanna hurt your feelings. She doesn't wanna гэдэг нь болохоор тэр бол хүсэхгүй байгаа. Hurt your feeling. Hurt your feeling болохоор хин нэгэн хүний болохоор гомдох гэсэн утгатай. Өөрөлдөх юм бол heart болохоор гимзэх гэсэн үг те. Feel мэдрэмж. Ерөөдөө гомдох гэсэн. Hurt your feeling. what else she gonna say? She doesn't even know you yet. Luckily, the fact is that just like the rest of us, even a beautiful woman doesn't know what she wants until she sees it. And that's where I come in. My job is to open her eyes. That's where I come in. That's where I come in. That's when I begin гэсэн утгатай бол. Өөрөөр хэлбэл where гэсэн тийм байр зааж байгаа шүү дээ. I come in. Миний гачирдаг газар. Энэ л бол миний гачирдаг газар гэж хэлж байна те. Яагаад тийж хэлсэн мэхлээр бол ихэнх эмэгтэй хүмүүс болохоор
ямар нэгэн зүйлийг харах хүртлээр ерөөдөө мэдэхгүй ерөөдөө байж байгаа шүү дээ хэлсэн шүү дээ тий. Ангуутай хөгжлүүлээд болохоор бол that's where I come гэж шүү дээ хэллээ. Тэгээд my job is to open her eyes. Open her eyes болохоор хин нэгэн үнийг ойлгуулж мэдрүүлэх судагтаа бас их чухал хэллээ ба. Open her eyes. Oh my God! Is this what you're looking for? Basic principles. No matter what, no matter when, no matter who, any man has a chance to sweep any woman off her feet. Just needs the right broom. You can get it if you really want. Basic principles no matter what, no matter when, no matter who гэж үү хэлж байна те. No matter what болохоор бол ерөөдөө бол юу ч байсан хамаагүй, no matter when хизээч байсан хамаагүй, no matter who хин ч байсан хамаагүй гэсэн утгатай. No matter what болохоор no matter болохоор ерөөдөө хамаагүй гэсэн утгатай үг байна. What, no matter when, no matter who, any man has a chance to sweep any woman off. Any man ямар ч хүн has a chance би одоо боломж байгаа to sweep any woman off her feet. Sweeps any woman off her feet болохоор хин нэгэн хүнийг өөртөө унаж тусдаа дурдуулах гэсэн утгатай. Өөрөлдөх юм бол одоо тэг юу ч байсан хамаагүй, хизээч байсан хамаагүй, хаанч байсан хамаагүй, ямар ч залуу хүн ямар ч бүсгүй өөртөө унаж туслаад дурдуулах одоо ерөөдөө боломж өгдөг юм аа. Any man has a chance to sweep any woman off her feet. Энэ одоо бол маш чухал хэллэг байлаа. Off her feet. Just needs the right broom. You can get. Just need the right broom. Just need the right broom. Broom гэж болохоор ерөөдөө бол одоо юу шүүр шүү дээ тий. Яг л зөв шүүр хэрэгтэй гэж байгаа. Одоо ч унгаах гэдэг байгаа шүү дээ. Унаж тус дурдуулах гэдэг. Тийм учраас ерөөдөө жоохон тоглоом яриад хөтөл чоглож хэлж байгаа гэсэн. Яг л зөв одоо тэр унгаах зүйл нь одоо буюу аргачлал хэрэгтэй гэсэн. Just need the right broom. Just need the right method гэсэн үг шүү. За юм байна. Ингээд өнөөдрийн ерөөдөө хийж гэдэг каноны маань ерөөдөө бол гэсэн ингээд дуслаа. Лахаал хандуусанд баярлалаа. Муу инглиштэй хамт байгаарай. Лайк дараад subscribe хийгээрэй манай channel-ыг. Баярлалаа.